kwesisithathu futhi bengayazi ukuba sinamhlanje ngoba uhambe uphuma engena okoke abana bengqabile nginamaxesha okuzibika kodwa kwesithwala kodwa efulemba ngazinele esikhapulane ekuseni hayibo intende kulomzi ayazi bakuyanga leledi elale ekhapula yombile motonke abantu babheka ngasethenasi kodwa bithanda uma phambi eyifacebook mama ongujiko yamlala ndithi imphakamiselisa ngoba wafuna wagqiba-ke wayipolisa abe-police station azange athi awukufunda athi umntaebheka indawo ezishiya le ndawo ebefonele ukunyamezela onyana bethu ebangelisa mama ongujiko